Pomoćnik predsjednice opštine Zemun, Andrijana Kukolj je dala ideju da napravimo bebi pakete za novorođenčad, za sve novorođene Zemunce i Zemunke. Mi smo to planirali krajem prošle godine, uspeli smo sad da krenemo u realizaciju. Velika pomoć samog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i gospođe Kisić, tako da očekujemo i u budućnosti da ovakve i slične akcije koje će doprineti da roditeljima koliko toliko pomognemo u podizanju mališana, natalitet ljudi da bude veći. To je naš mali doprinos sa lokala. Kao što znate, gradska opština Zemun ima nekoliko takvih projekata koje sprovodi u toku godine, od zemunskog prvaka početkom septembra kad svaki đak prvak dobije rančić, od podele dečjih paketića za Novu godinu, od ulice Otvorenog srca, od različitih dečjih besplatnih predstava na Gardošu u toku leta. Dakle, sve te aktivnosti usmerene su samo sa jednim ciljem, da našeg naroda bude što više, da koliko toliko mi sa lokala olakšamo ljudima koliko je moguće podizanje dece i da ta deca na kraju krajeva budu zdravi, čestiti i uspešni ljudi.